mantu ja sniper nande ja umiregere gintu gitagwo chunkoni nande ja gintu gitagwo egamba na kuri ntuko yegoro igamba ria antu bara bairi kibara bari koti ya Kiambu bambiri tibe batantatu bana barekerwa gwatwika bairi bagite atia bathitangwe gwatwika bairi bathitangwe na bairi bau ibaraikirwo kotini ntuko yegoro na tajabo Vincent Murithi Kiremi kana Supo Meoro na Kenneth Murangeri Gwantai kana Tali na wakiri bao baromba ibarekerwe na bond runa nda bathitangi na kuragana ringi bagwatini ntuko mantu jo chunkoni wakiri bao barekerwe baromba barekerwe na bond katiba Kenya nitikiragia muntu onde inyo thitangia makosa jakari no urekerwe na bond rutere rwa thitangani tarura thirikari na rutere rwa family sniper na rwa gitatea rwarega na mantu jau jaji na raberire rutere runa ndirwa athitangwa irutume irwandike official mbio affidavit kurombo barekerwe na bond na baba bachoke banenkanirie baruge ukiri kinya rutere rwa thitangani na rutere rwa family sniper kenda nabo banenkanira machoke jao kotini baraero kiumia kimwe Pedro bakwandika affidavit iu babange bayo wakimwe Pedro bochoke affidavit iu nabo banenkanira kotini riu nandi watwike gamba riu riao rikagitatea rikathikirwe tariki 29 cha February kairi na riu irio bakaeja na ntuku ira rikagitwa bagara ka ndene mwari yonge jomwe na kuratwikire baikue industrial area ino bakari mandwa mwankai rigamba riu rije bageta nandi tariki 29 tia mweri twitite irio bakeja kugitatea irio bakayo nyantuku ira bakagitirwa mantu jakethro bakarekerwa na bond kana baterekerwa na bond DCI riuga thuganirwa bangi bathatu kiri batano baraikitie kotini Kibera kinya bo beno kuje bakungana kuthitangwa na iberigiri kwa kotini na Arua na boy Boniface Githinji Njehia na rietwa ringe DJ Kabum Brian Mwenda na rietwa ringe Brayo Christas Manyara Kiambi inywene tagwa Chris na bau bo berigiri na bonya bogo kinyira kotini ntuko iriko na Arua amari gararegerwe kadambi Grace kadambi na araregerwe bau bagwata go ba menyare ari gitare ochunkoni bukuthira bona ni ote no koje bago kuthitanga ukarekwa bunyabara bange bagachege bapopo barase tutu bau bonde chunkoni bona ni riote na gintu kyo gitabara na barekwa gari ni gwatikene gari ria gutwika ne tumiro kureta sniper kiri bara bejere omura na nyaeja gutumiro gutamwiri nyumene na irikwa polisi ara mutindwa na gwitwika ngari u Supu kamirombete ki muntu amenyerete kuromba ngari riria kwenda ngari na hewa na nakarire ne otuntukuma mbere ya chokia lakini mwene ule omwete ariuga atia wata ije chongo ge etete polita na eu ne ere mutindo aria na ne utaro nyabara bari kwigita riu oba kwigwa bakwenda kuthitangwa gutuke bo bari ngari newe igitithwa ngugeu okagite na kaurira rais arari ntere chiegembe ntukwe Friday na gitere atia na riri ntubu bwa sniper ile aririe na aririe nyuma ya senator wa county ya Meru kumurika nyonto bo na nyo kwa tu katore anto tu bangite na tu na nyomwera gwe gintu gitagwa representation teka tunda tokana nkro microphone ende mbegiragia tongeria banya bo bwa sniper o mheshimiwa Kathuri Murungi ugira tumuthikiria na tuigwara president ugire. Kuna kijana ambaye alikuwa hapa anaitwa Sniper na bando hajazikwa. Kwa hivyo rais, tunaomba sababu wewe ni kiongozi wetu sote, tafadhali huyo kijana aweze kupata justice, ndio tujue yule kijana kwake ni kilomita kama 4 kutoka hapa rais. Kwa hivyo tunaomba ombe DCI ndio aweze kurekebisha hiyo maneno, huyo kijana aweze kupumzika. Asante sana rais, tunakushukuru sana, asanteni. Mimi nataka niwaambie hayo maneno ya huyo kijana Sniper. Huyo kijana
serikali tumeamurisha mpaka wale walimuua huyo kijana wapatikane, ndio wapate adabu ya sheria. Mambo ya wananchi kupoteza maisha yao haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Akwaria guote gora ugite atiraria Rutero aria no mwana mweyo gwake yakwira baba inkwenda utano mamwira gatano utiraria utamwira urakwenda kuigua niki sauti hiyo aria ni mantu asnaipa ri na sauti ira I don't want this nonsense. Hii sauti iko serious. No, you see, chukuru ito alitana watire, ito alitana warwaria, ito alitana ware, ito alitana warwaria, no rarwara ua. Okerwa kwe body poster kuona ya mtu e serious, kwe body poster kuona ya mtu te serious, kwe tone kuona ya mtu serious, na kwe tone te kuona ya mtu serious. Na nde inyoka ya kwetro imbeza rwanditi kweli re. No nde makwere walira mtu areti yake maanisha na nda mtu akwaria ate kumaanisha. No kwetro nyombe mtu ukia na kwa kweli ntie nyomba wangu katango kuona niki ukaniwa ntie nyomba kama kuona ya mantu moya mono na kuia kaga imantu moya mono utegomba ko yokia maiki oga I don't want that nonsense mtu gwetu akachagua na gitumi wona akiri antu iro itonira tumire akiaria mantu jau ogathingatania tonia agachagua na tonia rais kendio ngeje nintobire mwanya sana tonia rais atumire na ale wasengishu kendana bara bachokerwa mbecha ciao tio tonia jera atumire ke gambare tonia we ari mwanya muno Nike ukito minguga rwaria ru tangu hivi tu mare ni nande twete madanga ndio kinya kuona atiri kuona kuina ando bene nya talent je kuthima toni lazima tuthime toni tutige bwana talent je maguti na babende atu tuike talent yani no kuwa sauti era kuleta sauti ya tiraria sauti kuchero Otra ntiugira traita sauti ya mantu jau. Na nyam komita amiteta very late. In fact amiteta very late. Friday it is very late. Friday ya rigembe. Ndapolaga. Lakini no abati kwariria. Areka kwariria gembe bo menyama abati kwanja kwariria constituency abati kwariria bore kwanja kigweta mantu ajambijewe ino abati kwariria na ndigwe gokaronga kura wa president uthithagia jariku yau nonto nande nankairomba kana bwitikia mugongo yote jwambata nande mbere ma mteto uyu amearagia kwanza aragia ari akuina kwa basina buru na kariganirwe no kuga wega kariganirwe gathuri na ndena ikyo gitagwa atiri representation kinya jo utwira antu bara bakuringa gituma ku message jene what you are telling us gogo utwira atiri antu bara bathurire na kura na iba konenkerwa microphone na bakaria na antu iba kuringa gituma kuri untu bakwenda kuga no te kuga bo bakwenda kuga and you are representative you have failed as their representative yes ko ndego kuga bunge bana ari chigo bire bionde kwa ngero gituma bari bagwite kigerio onde na wete ke bobo nene atiri uga enia no niwo we boba taugire ore antu baugekie tumia antu benda kuga bongwa na ndena uma abakanitwe ndio ntirimano ara bambere kwamba utirimana mbere president ya ndena umere kubanga imbitu itite imbi kwa kuma mbera wa kwimbitu yete kiyo we mbera wa kwimbi yete kiyo na au ne baero terms and condition non tombejete ntombejete wote 1 wote 2 wote 3 wote 4 kaduri akoigwa ugire sniper be kaduri menyita mwere ugire ambali ora kwa karogo gitatia gukarwe kwende te antu pothe bethora bakario
wende gutwira yake yoni yake ndena of different opinion kuba iro tukwana iwe mwanene wewe badia bakanwa lakini kaduri angu kuye ke ao nuntu no umurungu ambia iwe ke ao kingu angu kuye ke ao nuntu nande wambiriria kwa ginya cekori wana gutia wega mwathani abuthari wanatia legatwari mandu batharakanithi ba state house by the way nantu batharakanithi nyawe ba state house tukongorire ukimwana ke gitukongorire bani gitukongorire atongeria bakaunti tharakanithi bari state house nyawe betete kuona rais na no maendeleo ya thirikari nene jagira kwa na bombere maibariririe mantu amaingi jakonetie maendeleo rais abangeri gwita tharakanithi agita kaunti Meru atongeria batharakanithi bamwira batena mirandi ithau ita kurugurwa kuiba na baeja kanya nkuruki na mirandi nkuruki kenda bomba kugitata kuthithia mirandi umba gwita kurugurwa na ibetekaniritio batongeretwe igavana wa kaunti tharakanithi gavana Muthomi Njuki atongeria bange barabare kwari na senator Gataya Mofai kwari mubunge omwe kuru Susan Ngugi Mwindu ikwari na mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ikwari mubunge wa Chuke Gamba Ng'ombe Patrick Munene ikwari mubunge Omara Kareke Mbiuki bobo ndi bareo na beta bakarande baria maendeleo ya tharakanithi na batwe kiatho gwatuika mweri jwe 3 irio rais akaja kurugura na ubetikaniria bete bakathithie project iria nande iria ciikuraja ithirikangirwe bake MTC bara bagwa kwa Tharaka barabara iria ikuthithwa nambi irithangu haraka kenda president aja kurugura mweri jwe 3 good no kare kogo kuna nani ali uyu nyakenda kwaria tumuinga nyakenda kwaria tumuinga agatwira wenda kwa tibo le tatu atoba kamone abana atwira na aria auru tugurijo tano aya tibo ni bwa kama athani abuthari mbetara muthaura ono baraire yara ya kuonwa we tuga robo tikiria ntiko na juma tano tukatwira ande na mubango kare yo gambi atu maruke